Imam tu privilegiju da najavim da kompanija Neurot nakon 115 godina poslovanja otvara svoj prvi centar u Užicu. Ovom prilikom pozivam apsolutno sve stanovnike Užica i celog Zlatiborskog okruga da dođu i apsolutno besplatno testiraju svoj sluh u našim najmodernijim slušnim kabinama i sa našim fantastično obučenim akustičarima. Ono što je jako zanimljivo su i načini plaćanja u kompaniji Neurot, gde dajemo slušne aparate na čak 36 mesečnih rata, funkcionišemo takođe i sa PIO fondom i preko RFZO-a.